Zamislite mesta koja svake godine poseti više ljudi nego što cela jedna država ima stanovnika. Globalni turizam doživio je neverovatan povratak. Posle nezapamćenog zastoja tokom pandemije, broj putovanja ponovo raste vrtoglavom brzinom. Danas krećemo na dramatično putovanje kroz 10 najposećenijih turističkih destinacija na svetu. Neka od ovih mesta obaraju rekorde posećenosti i kriju zadivljujuće priče koje stoje iza svojih znamenitosti. Koja destinacija drži prvo mesto i koliko miliona radoznalih putnika je obiđe svake godine? Ostanite sa nama do kraja videa da saznate, možda ćete se iznenaditi. Velika Britanija je zauzela 10. mesto na listi najposećenijih destinacija sa oko 39,5 miliona turista godišnje. Verovali ili ne, to je gotovo 40 miliona posetilaca koji svake godine koračaju ulicama ove ostrvske zemlje. London je glavna zvezda britanskog turizma, od veličanstvenog Big Bena i istorijske Westminsterske opatije do smene straže ispred Buckinghamske palate i umetničkih blaga Britanskog muzeja. Milioni turista hrle da se provozaju crvenim double-decker autobusima, osete užurban ritam trga Piccadilly i uslikaju panoramu grada sa London Eye panoramskog točka. Ali Britanija nije samo London. Turisti rado posećuju i Edinburgh sa svojim starim zamkom obavijenim legendama, tajanstveni kameniti krug Stonehenge koji vekovima krije svoju svrhu, idilična sela Kotvolca i zelena škotska gorja. Sva ta raznolika iskustva učinila su Veliku Britaniju neodoljivom za putnike iz celog sveta. Iako je na začelju naše top liste, brojka od skoro 40 miliona posetilaca godišnje jasno govori da Britanija i te kako privlači pažnju globalnih turista. 9. mesto pripada Nemačkoj, koju godišnje poseti nešto više od 39 miliona turista. Ova zemlja u srcu Evrope privlači posetioce mešavinom istorije, kulture i modernog šarma. Berlin, nekada podeljeni grad, danas je kosmopolitska metropola prepuna muzeja, umetnosti i žive urbane energije. Turisti šetaju pored ostataka Berlinskog zida, slikaju se ispred čuvene Brandenburške kapije i odaju poštu istoriji na memorijalu Holokausta. U isto vreme Nemačka nudi i bajkovite prizore. Dvorci poput Neuschwansteina u Bavarskoj deluju kao da su iskočili iz legende o uspavanoj lepotici. Ljubitelji kulture hrle u Minhen na tradicionalni Oktoberfest, gde uz kriglu piva doživljavaju autentičnu bavarsku atmosferu. Tu su i romantične obale reke Rajne okružene vinogradima i srednjovekovnim utvrdama, kao i prelepi gradovi Keln i Hamburg sa svojom jedinstvenom arhitekturom i živopisnim lukama. Nemačka je tokom godina izrasla u turističku silu. Efikasna infrastruktura, bezbednost i raznolikost doživljaja doprinose tome da milioni putnika iznova biraju upravo ovu destinaciju. Na izgled hladna i poslovna, Nemačka uspeva da iznenadi toplinom svojih božićnih marketa, veličanstvenim katedralama i pričama koje čekaju na svakom ćošku njenih starih gradskih jezgara. Na 8. mestu nalazi se egzotični Tajland, koji godišnje privuče skoro 40 miliona turista iz svih krajeva sveta. Ova azijska zemlja osmeha nudi tropsku avanturu koja kombinuje živopisnu kulturu i rajske pejzaže. U Bangkoku, u žurbanom glavnom gradu, posetioci obilaze blistave budističke hramove poput zlatnog hrama Wat Phra Kaew u okviru Velike palate ili impresivni Wat Arun pored reke Chao Phraya. Ulični marketi mame mirisima začinjene tajlandske kuhinje, pa turisti rado isprobavaju sve, od pad thai nudli do svežeg tropskog voća na plutajućim pijacama. Ali pravi mamac Tajlanda možda su njegove obale i ostrva. Phuket, Koh Samui i Krabi poznati su po belim peščanim plažama, tirkiznom moru i palmama koje se njišu na povetarcu. Ronjenje među koralnim grebenima, džungle prepune egzotičnih životinja i vodopadi skrivni u tropskom zelenilu. Svaki kutak Tajlanda pruža doživljaj za pamćenje. Tu je i sever zemlje, gde planinski grad Chiang Mai očarava starim hramovima i noćnim bazarima, a okolna sela otkrivaju tradicije brdskih plemena. Tajland je decenijama unazad omiljena destinacija backpackera i luksuznih turista podjednako,
a nakon nedavnih izazova sa pandemijom, turizam se vraća jači nego ikad. Gotovo 40 miliona posetilaca godišnje dokaz su da Tajland i dalje drži posebno mesto u srcima svetskih putnika, obećavajući nezaboravnu mešavinu avanture, opuštanja i kulturnog bogatstva. 7. mesto zauzima Meksiko, zemlja koja beleži oko 45 miliona turista godišnje. Ova živopisna nacija spaja prelepe tropske predele sa bogatim kulturnim nasleđem drevnih civilizacija. Mnogi putnici svoje putovanje započinju u Meksiko Cityu, jednom od najvećih gradova na svetu, gde mogu istražiti impresivan antropološki muzej i šetati ostacima astečkih piramida u srcu grada, Templo Mayor, dok se u pozadini uzdiže kolonijalna katedrala i pulsira ritam modernog života. Ipak, najveći adut Meksika su njegove rajske plaže i letovališta. Cancun i Playa del Carmen na obali Karipskog mora privlače sunce i zabave željne turiste blistavo belim peskom i tirkiznom vodom. Na poluostrvu Jukatan mnogi posećuju mistične majanske ruševine poput Chichen Aitze, gde se moćna Kukulkanova piramida uzdiže iznad džungle svedočanstvom davnih vremena. Tu je i Tulum, drevni grad na litici iznad mora, koji pruža prizor za pamćenje, kamene zidine s pogledom na beskrajno plavetnilo okeana. Meksiko nudi i prirodne čarolije, od raznobojnih morskih riba na koralnim grebenima oko ostrva Kozumel do dramatičnih pejzaža poput Bakar kanjona na severu, dubljeg od mnogo poznatijeg Grand kanjona. Uz to, meksička kultura dočekuje goste uz zvuke marijači muzike, miris sveže tortilje i proslave poput Dana mrtvih koje fasciniraju ceo svet. Iako se ponekad suočava sa izazovima po pitanju bezbednosti, Meksiko ostaje neodoljiv. Milioni turista svake godine hrle ovamo da bi iskusili toplinu meksičkog sunca, bogatu istoriju i živopisnu tradiciju ispunjenu bojama i ukusima. Na 6. mestu liste nalazi se Turska, impresivna destinacija koju godišnje poseti preko 51 milion turista. Ovo je zemlja na dve kontinentalne raskrsnice, spoj istoka i zapada, gde se vekovne tradicije sudaraju sa savremenim svetom. Srce turskog turizma kuca u Istanbulu, jedinom gradu na svetu koji se prostire na 2 kontinenta. U njegovom starom jezgru posetioci ostaju bez daha pred lepotom Aja Sofije, bivše bazilike i džamije pretvorene u muzej i dive se blistavim pločicama plave džamije. Na bazaru Kapali čaršija može se osjetiti živahni duh orijenta, dok se cenkate za začine, ćilime ili zlato, okruženi ste mirisom čaja od jabuke i zveketom bakarnih posuda. Ali Turska nije samo Istanbul. Hiljade kilometara mediteranske obale čine tursku rivijeru primamljivom evropskim turistima, od letovališta Antalija koje mami sunčanim plažama i luksuznim rizortima, do slikovitih uvala Bodruma i drevnog grada Efeza gde još odjekuje prošlost Rimske imperije. Duboko u unutrašnjosti, čudesni pejzaži Kapadokije sa svojim vanzemaljskim stenskih formacijama i kućicama u stenama pružaju gotovo nestvarnu scenografiju, posebno kada se na nebu pojavi desetine šarenih balona na vruć vazduh u svitanje. Turska je proteklih decenija doživela pravu ekspanziju turizma, od kulturnih znamenitosti do all-inclusive letovališta, zemlja se prilagodila svakom tipu putnika. Uprkos povremenim političkim izazovima i regionalnim previranjima, Turska je pokazala neverovatnu otpornost i šarm koji nastavljaju da privlače posetioce. Sa više od 51 milion turista godišnje, jasno je da ova destinacija zauzima posebno mesto na svetskoj turističkoj mapi. Podsjetnik, ako vam se dopada ovo putovanje kroz najposećenije destinacije sveta, ne zaboravite da lajkujete video i pretplatite se na naš kanal. Vaša podrška nam mnogo znači. Pridružite se našoj zajednici ljubitelja putovanja kako biste uvek bili u toku sa uzbudljivim sadržajem. Nastavljamo dalje ka top 5 destinacija. 5. mesto na listi drži prelepa Italija. Sa oko 64,5 miliona turista godišnje, gotovo 65 miliona posetilaca dolazi da doživi njen neprocenjivi šarm. Malo koja zemlja može da ponudi toliko istorijskih i kulturnih bogatstava na relativno malom prostoru. Rim, večni grad, očarava turiste svojim antičkim ruševinama.
Koloseum, nekadašnja arena gladijatora, i danas dominira gradskim pejzažem, dok se obližnji Forum Romanum i Panteon ponosno prisjećaju slavnih dana Rimskog carstva. Neizostavna je poseta Vatikanu, gde se u Sikstinskoj kapeli uzdiže Mikelanđelova freska koja ostavlja bez daha. Ipak, Italija nije samo Rim, svaka njena regija je svet za sebe. Firenze je riznica renesansne umetnosti u kojoj su stvarali Dante, Leonardo i Michelangelo. Njene uske ulice i veličanstvena katedrala Santa Maria del Fiore oduševljavaju svakog posetioca. Venecija, grad izgrađen na kanalima, pruža romantične vožnje gondolama ispod starih mostova i poglede na čarobni trg Svetog Marka okružen palatama. Na jugu, napulj mami mirisom autentične pice i pogledom na impozantni Vezuv, dok blizu čekaju drevni ostaci Pompeje zatrpane pepelom. Duž obale Amalfi nižu se slikoviti gradići na liticama iznad mora, a na severu Italije alpska jezera i vrhovi nude potpuno drugačiji, ali podjednako privlačan prizor. Ne smemo zaboraviti ni Toskanu sa valovitim vinogradima i čuvenim čempresima, srce italijanske slatke životi. Uz svetski poznatu kuhinju, od paste i gelata do trufala i vina, Italija svakog svog posetioca zasipa zadovoljstvima za sva čula. Nije ni čudo što turisti iznova i iznova dolaze. Italija je poput živog muzeja pod otvorenim nebom, ispresecanog predivnim pejzažima, gde se na svakom koraku osjeća strast prema životu i lepotama koje oduzimaju dah. Na 4. mestu nalazi se Kina, koju godišnje poseti više od 65 miliona turista iz inostranstva. Kao jedna od najstarijih civilizacija na svetu i država sa ogromnom teritorijom, Kina nudi spektakularnu raznolikost atrakcija. Gotovo svi su čuli za Kineski zid, drevno čudo arhitekture koje se proteže hiljadama kilometara preko planina. Mnogi posetioci kreću u avanturu penjanja na njegove kamene zidine diveći se pogledu koji se pruža u nedogled. U srcu zemlje leži Peking, carska prestonica, gde se može kročiti u zabranjeni grad, nekadašnje sedište kineskih careva sa preko 9000 raskošnih prostorija i stajati na prostranom trgu Tiananmen koji ima svoje mesto u modernoj istoriji. Nasuprot tradiciji, tu je i futuristički Šangaj sa svojim neboderima u Pudongu koji paraju oblake i šarenim neonskim svetlima obasjavaju reku Huangpu svake noći. Ali prava duša Kine možda leži u njenim drevnim spomenicima i prirodi. Armija terakota ratnika u Sijanu nastavlja da čuva večni počinak prvog cara, li rijeka vijuga između nadrealnih zelenih planina Gulina, prizora toliko lepog da deluje nestvarno, a provincija Sičuan pruža šansu da se vidi ugroženi kineski panda u svojim prirodnim staništima. Od užurbanih modernih gradova do mirnih sela gde vreme sporije teče, Kina spaja tradiciju i futurizam. Turiste očarava i kineska kuhinja, autentična hrana u svakom regionu nudi drugačije ukuse, od pekinške patke do ljutih sečunskih specijaliteta. Iako je daleka i kulturno drugačija, Kina intrigira putnike željne avanture. Poslednjih decenija ova zemlja je otvorila vrata svetu više nego ikad pre. I taj priliv od preko 65 miliona posetilaca godišnje svedoči o nepresušnoj fascinaciji koju Kina budi svojim carevima, zidinama, baštom i neboderima što zajedno pripovedaju priču staru hiljadama godina. Na 3. mestu globalne liste turističkih giganata nalaze se Sjedinjene Američke Države sa skoro 80 miliona turista godišnje. SAD predstavljaju čitav jedan svet u jednoj zemlji, ogromnu i raznoliku zemlju gde svaki posetilac može pronaći nešto za sebe. Ljubitelji gradskog turizma slivaju se u New York, grad koji nikad ne spava, kako bi prošetali užurbanim Times Square-om obasjanim neonskim svetlima, uspinjali se na vrh Empire State Buildinga zbog pogleda na šumu nebodera Manhattana i osjetili uzbuđenje dok brod kruži oko kip slobode. Na zapadnoj obali potpuno drugačija atmosfera. Los Angeles privlači fanove Hollywooda i sunca na plažama Kalifornije, dok San Francisco očarava nostalgičnom siluetom Golden Gate mosta uronjenog u maglu. Između ove dve obale prostire se spektakularna priroda. Grand Canyon,
u Arizoni svojim veličanstvenim prostranstvom crvenih stena svake godine ostavi milione bez daha, dok se u Yellowstoneu uzdižu gejziri i lutaju bizoni kao prizor iz neke davne zemlje pre ljudi. Tu su i vodopadi Nijagare na granici sa Kanadom, gde huk vode pokazuje svu snagu prirode, i tirkizna voda Majamija gde se tropska klima spaja sa gradskim sjajem. Ne treba zaboraviti ni zabavne parkove svetske slave. Milioni porodica hrle u Orlando na Floridi da posete Disney World i čarobni svet Walta Disneya, ili u Kaliforniju i druge države gde se nalaze čudesni Universal Studios i ostale atrakcije. SAD su i kolevka džez muzike u New Orleansu i rock'n'rolla u Memphisu i Nashvilleu. To je zemlja beskrajnih autoputeva Rute 66 i tehnoloških čuda Silicijumske doline. Ova raznovrsnost je ključno oružje američkog turizma, bez obzira da li vas privlače metropole, nacionalni parkovi, plaže, kultura ili adrenalin. Amerika ima sve. Skoro 80 miliona posetilaca godišnje putuje da oseti taj američki kaleidoskop doživljaja, čineći SAD čvrstim članom svetskog turističkog vrha. Drugo mesto na listi zauzima sunčana Španija, koju godišnje poseti skoro 84 miliona turista. Ova mediteranska lepotica poslednjih godina se čvrsto ustoličila kao druga najpopularnija destinacija na svetu, pretekavši čak i SAD u globalnoj trci za turiste. I to ne bez razloga. Španija zavodi posetioce svojim jedinstvenim spojem predivnih plaža, bogate istorije i strastvene kulture. Mnogi turisti odmah pomisle na Barcelonu, katalonsku metropolu na obali. Tamo ih dočekuje čuvena Sagrada Familija, bajkovita bazilika arhitekte Antonija Gaudija, koja prkosi pravilima gradnje i kao da raste ka nebu u neobičnim oblicima. U živopisnim ulicama Barcelone umetnost je svuda, od mozaika parka Güell do živih statua na La Rambli. Ali Španija ima mnogo lica. Madrid, ponosna prestonica, mami ljubitelje umetnosti veličanstvenim muzejom Prado i energijom kraljevskog grada, dok noćni život pulsira do zore. Na jugu, Andaluzija očarava arapskim nasleđem. Sevilja osvaja flamenko ritmovima i slikovitim Plaza Espanja. Granada čuva bajkovitu palatu Alhambru okruženu mirisnim vrtovima, a Kordoba se ponosi velikom džamijom pretvorenu u katedralu, remek delom mavarske arhitekture. Naravno, tu su i čuvena španska letovališta. Costa del Sol i Costa Brava pružaju kilometre peščanih plaža uz plavo more Mediterana, gde Evropljani svake godine hrle po svoju dozu sunca i odmora. Balearska ostrva poput Ibice i Majorke poznata su po zabavi i prirodnim lepotama, dok su Kanarska ostrva večnog proleća raj za one koji traže egzotične pejzaže vulkanskog porekla. Španija je i zemlja sportskih strasti. Milioni posećuju stadione slavnih fudbalskih klubova Barcelone i Real Madrida, osjećajući žar navijača. Gde god da se zaputite, prati vas zavodljiv ritam španskog života. Miris svežeg tapasa u uličicama, zvuk kastanjeta i gitare i opuštena atmosfera manjane, zbog koje se lako zaljubiti u ovaj način života. Sa skoro 84 miliona poseta godišnje, Španija je dokazala da je njena privlačnost bezvremena. Od živahnih fijesti do tihih umetničkih remek dela, ova zemlja nudi iskustva koja se urežu duboko u sećanje svakog putnika. A na prvom mestu, turistička kraljica sveta, zemlja koja decenijama nosi krunu najposećenije destinacije, Francuska sa skoro 90 miliona turista godišnje. Gotovo 89,4 miliona posetilaca u poslednjoj godini pokazuje da nijedna druga zemlja još nije uspela da zaseni Francusku po globalnoj privlačnosti. Šta je to u Francuskoj što magnetično privlači toliki broj ljudi? Pre svega, Pariz, grad svetlosti i večne inspiracije. Milioni dolaze da se dive Ajfelovoj kuli, da prošetaju obalama Sene ispod romantičnih mostova, da zastanu pred Mona Lizom u muzeju Louvre i da osete umetnički duh u boemskom Montmartru. Pariz očarava na svakom koraku, od monumentalne gotike Notre Dame katedrale, koja ponovo zasija posle obnove, do otmenih izloga na Jelisejskim poljima i mirisa sveže pečenih kroasana u uličnim pekarama. Ipak, Francuska nije samo Pariz,
Njena čarolija prostire se u svim pravcima. Na jugu, azurna obala, francuska rivijera, pruža prizore luksuza i prirodne lepote. Nica, Cannes i Saint-Tropez mame bogate i slavne, ali i sve one koji žele da upiju mediteransko sunce i plavetnilo mora. U unutrašnjosti zemlje Provansa dočekuje putnike poljima ljubičaste lavande i starim seocima na brežuljcima, gde vreme kao da sporije teče uz čašu lokalnog vina. Ljubitelji istorije obilaze dvorce doline Loare, gde svaka palata priča priču o kraljevima, kraljicama i intrigama prošlih vekova, od raskoši dvorca Šambor do romantičnih vrtova Chenonceau koji prelazi preko reke. Tu je i impresivni Mont Saint-Michel, srednjovekovni manastir utvrđenje na ostrvcetu usred plime, koji izgleda kao da je iskoračio iz fantazije. Za one sklonije urbanom duhu van Pariza, tu je živahni Lyon sa svojom gastronomskom scenom, studentski Montpellier, istorijski Strasbourg i mnogi drugi gradovi puni života i karaktera. Francuska kultura i način života takođe su deo magnetizma, od mode i umetnosti do čuvenih vina i sireva koje turisti degustiraju na pariskim terasama ili seoskim vinarijama. Treba pomenuti da je 2024. godina dodatno stavila Francusku u centar pažnje zahvaljujući olimpijskim igrama u Parizu, koje su privukle sportsku publiku iz svih krajeva sveta i još jednom pokazale koliko je Francuska nezamenjiva na globalnoj sceni. Kao pionir turizma, Francuska drži tu lidersku poziciju čvrsto, a njena kombinacija romantike, kulture, istorije i prirodnih lepota ne prestaje da očarava. Skoro 90 miliona turista godišnje s razlogom bira upravo Francusku, zemlju u koju se lako zaljubiti i kojoj se mnogi rado vraćaju, uvek otkrivajući nešto novo među njenim bezbrojnim čarima. Od drevnih hramova i modernih metropola do plaža iz snova i muzeja svetske klase, ovih top 10 destinacija privlače nezapamćeni broj posetilaca i svaka od njih nosi posebnu priču. Da li ste i vi posetili neku od ovih zemalja ili tek planirate svoje putovanje iz snova? Pišite nam dole u komentarima koja destinacija vas najviše privlači. Lajkujte ovaj video ako vam se svidio i podelite ga sa prijateljima. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal za još ovakvih uzbudljivih priča iz svih krajeva sveta. Hvala vam na gledanju i do sledećeg putovanja.